Kwara tupu opumbwasi nyame ile hambara usifu Moraid na langame nyame Elias. So kwa karno channel kwa YouTube channel zange dina aliazo hizo Elias Comedy all the way from Ru Town mukabango mwina ya siza ngano yokuninga swali ovure kulipa stigo swali kupe magazaro omnubura kudana no movie wale unubura ku create magano ovure kudana video mara ina video dana ina kutanda sino drama stupid na gazara mukuitra dupunya ngano mo drama si porno ga try kaga mo video moko mora mega pina ni simitra dupunya wali nga radio di kupiko no na wali ku simitra e koninke ko screening e bon ke kuma ai mone ne ko paitara si ida tamba me ye hanina simbe secret za kara po naona wasi wewe udana no videos unene po no comedies obandu ko kanu ipempa unene nene kapto yinka kapingo imagine nana so kumva kumbagira mara bantu o ipempa sebe wipura darat politina langolio Elias sedo litatu kwa dini naona wa Elias ole dino leo tandasi liar ipono ichekanya si this guy is a liar. I am a liar. I'm kumbagira serious. Kumbagira. Kapenda na ba bega. Mara nanyo yongo sina kuningira kwa si inike tupuene it's like entertainment. Kapaka ngone sa musician ga mara ba musician naono no point dawe dawa bra kukumbagira ba. Mara ngwe yose ko tupu ono comedian tupose. Aye. Osino way de to kumbagira mapeke tu. Final partner rahmani satupa me. Kwara kudeme na po Kenya for teenage pregnancy. Oyo yapira kwa kisa nawa na wampombura zetu za Namibia. Keku munoza asivana suri kwa kusumba para unene pono suri. Ingi ya kuile tisapongo suna. Ameka pina kikuwa tisakwa si Vagara vipuku kaya. Mara osekotu vakadu na nyamu nyothetri control. Hadi mmokuita rupasi mmokuli control rupu kwetu wakadu na nye. Ngai gadiko pa unene ma. Mara udigudu bakara kwa si twakara addicted unene no imaliwa. Tupuno mwana mkweni kwa kuza out. Akatunda kuna wakamrandra kwa wale kashaba ndikabra wale wakamrandra ka cell phone ngosna no yasikapena mkadi ya makarandra ngongandi ngesi mara di worka basi obe paro loke modigula kara ngawa kupanye zimonye. Apana no sumba para pena ngomtengo na mgara chawe ni wapange zimwa ngaldanda basi ne oyo kaitanzire ba kondioge kui. Ni wale diwa unoka paparanya gohya mnona nyoyo ndoka mtia nyamo. Stay away from sex. Tuhalieni KFC please. KFC tuhazeni ko KFC. Sedi puta sugar leta kuza ko KFC nyoka waza ko KFC. Mara waida na KFC after KFC ngoso mara KFC. Osnak sikutanda si Kentucky fried chicken. Apana mana kazili ozo Kentucky fried chicken ozo. No naiga tengura. Revenge nazika uzako tuputo mkatu tomkazanya si tomkaza kokasanga fucking center makona ngoso pena nye apa ngomka uza pokasanga fucking center at the end of the day ne ngoka singa pena ngoka tumbo ngomgara si ogomgara ye Elias toka mtumba si is Elias kabisa Elias is a liar that man is a liar kumbagara ya shakali aka randre KFC neneli wakati warange ko KFC na zimu ya simbi omon okay mtumbra Elias please don't spoil my name man so wakati wakumunza basi subscribe ni ko channel zangu like no video dange opena wachanga watu rangisi as like tom like apope tani share ko bakweni bena mahara nalaba makura kwa wanyenga mkweni asi mkweni kakuzone na mkusrapoto